únicos e inigualables cazafantasmas. Sí, recibimos una chamada a esta escola dicindo que había unos fantasmas molestando aos alumnos e algún profesor. Sí, por fin, chamamos hai media hora. Es que hacía moito tráfico. Tamén estaban merendando. Iso non se di. Menos mal que estades aquí, facíadesnos moita falta. Hai fantasmas por todos lados, tiran con cousas, bueno, era imposible dar clase. Non se preocupen, xa estamos aquí e somos moi bons. Ante todo, non se asusten e non fagan nada raro. Con nós aquí están a salvo. Temos vía libre. Podemos facer o que queiramos? Pois claro, sen romper nada, claro. Xa veremos. Poñede a nosa canción e flipade con nós. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! There's something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I hear it likes the girls. I ain't afraid of no ghosts. Don't get caught alone, oh no. When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call. Aquí tedes a factura. Tamén nos vale un bici. E non dubidedes